Nongeye kugusuhuza wowe udahwema gukurikira ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi tudatinze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bamwe mu basore bo mu Rwanda batinye gushinga urugo cyangwa se kurongora kandi bafite akayabo k'amafaranga. Ikaze. Ku mwanya wa mbere turahasanga Uwizeye Mark. Uyu mugabo akaba azwi ku mazina y'ubwamamare ya Rocky Kimomo. Rocky Kimomo akaba yaravutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa munani 1991. Imyaka akaba ari 34 y'amavuko. Uyu mugabo akaba ari umwe mu basore b'abagwizatunga dufite hano mu Rwanda. Rocky Kimomo, bimwe mu byo wamenya uyu mugabo akora, akaba ari we umusobanuzi wa mbere usobanura filimi mu Kinyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi, uyu mugabo akaba afite website zitandukanye na channel za YouTube zitandukanye zimwinjiriza agatubutse. Uyu mugabo akaba ari umuherwe cyane, dore ko dusanga afite inzu muri uyu mujyi wa Kigali irengeje miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba agenda mu modoka nziza ya Range Rover Sport. Rocky Kimomo akaba ari umwe mu basore b'Abanyarwanda batajya bakozwa ibijyanye no gushaka, dore ko dusanga ari we wazanye ya mvugo yo kuvuga ngo nta gikwe. Rocky Kimomo akaba ari we uza ku mwanya wa mbere mu basore batajya bakozwa ibijyanye no gushinga urugo cyangwa no gushaka. Ku mwanya wa kabiri turasanga Axel Rugangura Bombo Shokora. Axel akaba yaravukiye mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura. Akaba yaravutse ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu 1988. Imyaka akaba ari 37 y'amavuko. Axel Rugangura ubwo yaragarutse mu Rwanda, amashuri ye yayakomereje muri University of Rwanda. Axel Rugangura akaba yarize ibijyanye n'itangazamakuru. Akirangiza amashuri ye yahise ajya gukora kuri Contact FM mu mujyi wa Kigali, aho yatangiriye kwamamara. Axel Rugangura Flash FM yahise imutera ijisho ihita imugira umukozi wayo. Ntabwo yahatinze, yahise yerekeza muri RBA muri Radio Rwanda. Axel Rugangura akaba amaze imyaka irenga 8 akorera muri Radio Rwanda muri RBA. Axel Rugangura akaba ari umwe mu banyamakuru b'abagwizatunga bafite amafaranga menshi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo akaba afite imodoka nziza agendamo ya Range Rover. Axel Rugangura akaba afite inzu nziza muri uyu mujyi wa Kigali ihagaze arenga miliyoni 70 y'amafaranga y'u Rwanda. Axel Rugangura benshi iyo bamubajije ibijyanye no gukora ubukwe arababwira ngo umwaka utaha, ariko benshi bakomeza kuvuga ko uyu mugabo afite umukobwa w'ikizungerezi yaba yarabyaye mu ibanga rikomeye. Axel Rugangura akaba ari yo mugabo uza ku mwanya wa kabiri mu basore batajya bakozwa ibijyanye no gushinga urugo. Ku mwanya wa gatatu turasanga Jarek Imfura yacu. Uyu akaba ari umunyamakuru w'imikino wo kuri BNB FM Kigali. Jarek Imfura yacu akaba yaravukiye mu Gambazi mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda. Jarek Imfura yacu amashuri ye yayize muri kaminuza y'u Rwanda, yize ibijyanye n'itangazamakuru. Amashuri ye amaze kuyarangiza yahise yerekeza kuri TV10 aho yakoraga mu bijyanye na siporo. Jarek Imfura yacu yakoze imyaka irenga 5. Jarek Imfura yacu yahise yerekeza kuri BNB FM Kigali. Jarek Imfura yacu akaba ari umwe mu banyamakuru b'abagwizatunga muri iki gihugu cy'u Rwanda, dore ko agaciro k'amafaranga afite abarirwa arenze miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu nawe benshi bakomeza kwibaza igihe azakorera ubukwe cyangwa se azashingira urugo, dore ko afite byose bikenerwa, dore ko afite imodoka nziza ya Range Rover Sport, akaba afite n'inzu y'akataraboneka muri uyu mujyi wa Kigali. Jarek Imfura yacu akaba ari umusore dusanga ku mwanya wa gatatu mu basore batajya bakozwa ibijyanye no gushaka.
Ku mwanya wa kane turahasanga Mahoro Nasri. Mahoro Nasri akaba ari umusore w'umunyamakuru ukora kuri BNB FM Kigali. Mahoro Nasri akaba yarabanje gukora kuri Flash FM aho yakoraga ibijyanye na siporo. Mahoro Nasri yaje kwimukira kuri BNB FM mu mwaka w'ibihumbi 2024. Mahoro Nasri akaba ari umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko dusanga ku rubuga rwe rwa Instagram akurikirwa n'abarenga 85,000 by'aba-followers. Mahoro Nasri akaba ari umunyamakuru ukunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari umwe mu banyamakuru b'abagwizatunga muri iki gihugu, dore ko dusanga abarirwa agaciro karenga miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Mahoro Nasri akaba ari umwe mu banyamakuru b'abagwizatunga muri iki gihugu. Mahoro Nasri akaba ari umwe mu basore batajya bakozwa ibijyanye no gushaka, dore ko uko babimubajije buri gihe avuga ngo aracyari muto, kandi uyu musore dusanga ko afite imyaka 33 y'amavuko. Mahoro Nasri akaba ari umusore uza ku mwanya wa kane w'abasore batarashaka. Ku mwanya wa gatanu turasanga Niyitegeka Gratien. Uyu mugabo akaba azwi ku mazina y'ubwamamare ya Seburikoko cyangwa se Papa Sava. Uyu mugabo akaba ari umwe mu bagabo bafite amafaranga menshi ariko batajya bakozwa ikijyanye no gushinga urugo. Uyu mugabo akaba afite inzu y'agatangaza muri uyu mujyi wa Kigali. Inzu ihagaze arenga miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mugabo benshi iyo bamubajije ibijyanye no gukora ubukwe cyangwa se no gushinga urugo, arabyitarutsa akababwira ati nzaba mbabwira. Uyu mugabo akaba ari umugabo ufite amafaranga menshi cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda, dore ko dusanga abarirwa amafaranga ari hejuru ya miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda, bitewe n'uko uyu mugabo ari mu bakinnye filimi nyarwanda guhera kera, kandi izi filimi zikaba ziri mu bintu byinjiza agatubutse muri iki gihugu cy'u Rwanda. Seburikoko akaba aza ku mwanya wa gatanu mu basore batajya bakozwa ibijyanye no gushaka cyangwa no gushinga urugo.